Leskovac je sijao kao Pariz, Leskovčanke su izgledale kao Parižanke, a leskovačka gospoda je u hotel Pariz svraćala na jutarnju kafu i čitanje novina privezanih na držačima od bambusove trske. Između dva svetska rata od orijentalne varoši Leskovac izrasta u moderan evropski grad. Zbog dinamičnog razvoja i brojnih tekstilnih fabrika dobio je naziv Srpski Mančester. Jednostavno, bilo je to zlatno doba Leskovca. O tome svedoči dr. Miomir Marinković, ponosan na svog oca, koji je bio osnivač Leskovačke kreditne zadruge. Inteligencija, preduzetništvo, skromnost i marljivost leskovačkog stanovništva, odnosno njegove poslovne elite, su pravi razlog tog uspeha. Zlatno doba Leskovca, veliki multimedijalni projekat, ideja Zvonimira Šimuneca, ostvarenje sna za čoveka koji je pre 40 godina napustio svoj rodni grad, ali nikada nije prestao da bude Leskovčanin. Leskovčanin zapravo nije informacija o poreklu, Leskovčanin je stanje duha. I mislim da će i ova izložba, i film, i monografija, a pogotovo igrani film, pokazati da ovde žive ljudi koji pronalaze rešenje u trenutku, da su ovde ljudi sasvim posebni, specifični, da čak i njihov govor ne predstavlja nešto što bi trebalo karikaturno shvatati, nego to je jedno bogatstvo. Jedinstven je leskovački duh, pun suprotnosti, ali uvek dovoljno širok da prigrli i orijentalno i evropsko. Čak je i Leskovački glasnik, recimo, 28. godine kritikovao da je mnogo igromanije u Leskovcu, da je recimo preko 500 tih zabava, soarea, matinea održano u toku godine. Mislim da je osnovna misao i ova izložba i sve ono što će tek da se desi, da poručimo mladim ljudima da znaju odakle su krenuli, odakle potiču, da je Leskovac između 18. godine i 41. godine bio u zlatnom periodu. O tom zlatnom dobu Leskovca dugo se nije govorilo, kao da se nešto krilo, kao da je nekom bilo krivo. Promena sistema, drugačiji način razmišljanja i prosto se nije dalo ili nije moglo da govori o ovom vremenu koga mi nazivamo zlatno doba Leskovca. Svi oni ljudi koji su stvarali, odjednom su postali, rekao bih, i neprijatelji. Krajem januara zlatno doba Leskovca biće predstavljeno i u galeriji RTS-a. Premijera dokumentarnog filma najavljena je za početak 2015. a početak snimanja igranog filma za kraj maja naredne godine.